S te strani treba priti, nujno. Ja? Ja. Ja, s te strani se ga da božati, samo. Sem s te strani. Ja, kaj? A ve, tu med malco ste šli malo po Ljubljani? Ja, A, ja. je naporna služba. Da nismo skozi noter. Proti chemtrailsom se borimo tudi, ker so te bele črte, ne? Tu ni prav, da je, ne? Pa ta 5G, tu nas zastrupla, razumeš? 5G pa tu, ne? In jaz se ga tudi bojim, ja. Ja, zdaj pa, mi smo tako društvo za zdravje, ne, da bi ukinili ta sevanja, bi ti lahko tudi bila za to, da ukinemo ta sevanja tle, ne. 5G, veš, le podpiš. Pa lahko še tekoči račun napišeš, kjer ga imaš, da imamo, no. Se ne bom videl, koliko so številke, kaj dan tu dol. Ja. Ni prav. Ni pravi, on je umeten. Umeten? Umeten, ja. Ja ne, tako so ga naredili umetenega, da zgleda, kot da je to prav. To ima not baterije. Ne, res. Na baterije, na struju? Na baterije. Lažje je. Na baterije je. Ozbiljno? Ja. Ja, umeten. Dotaken sem ga, je čist mrzel. Gdje mu je baterija? Rad? Pravimo. Lej, baterijo ima sam spod. Ja. Za zakol. Ja. Za to se borite. Ja. Ne proti zakolu. Ne, za. Za zakol. Ja, ker zdaj ene društva so kar proti, pa nutrije ne, pa medvede ne. Mi smo pa zato, da se jih zakole. A ja. Ja. Te smo omidva smrtna sovražnika. Pa res? Ja. Se ne bomo vas. A? Ne bomo vas. Kava? Vas bomo primer pustili, ne ga bomo. To je moj brat. A res? Ja. Moj brat bude. Ja. Because he's old? No. Because of this. You know? He bites? He ate my eggs one time. Yeah, I'm without this now. Zdaj smo že tako daleč prišli, da ima on s temi dolgimi ušesi, model je kot antena in je ulovil ta Google Map manot, zemljevid. In če ga ti samo usmeriš nekam, bo on že vedel, kam je. Recimo, mi da bi rada v Tivoli prišla, pa ne veva, kje je to. Vi veste, kje je Tivoli? Ne vemo, kje je to. Je tam dol, kje je ti most, ne zakaj so 3 moste naredili. Naprej se gre. Ja, pa ne meni govoriti, osle imamo za to. Zdaj, če lahko osle za špago primaš in mu poveš smer. Pista! Vamo gore, bihač! Tako, zdaj ga pa ti sam porit ga, da bo on šel, kaj mi gremo pa za njemu. Porit ga mahen, tako le malo. To. In nas pele v Tivoli. Ja. In imamo... To nas kamera že snema. In imamo... Ne vem, kaj je tisto. Da je res? Ja, res. Pa ne vidiš. A ja! Opa! Ej, šokno, ej! Kaj že tamo?